Okay, thank you. Kumshibanta ban penchlur bat aimin sim ya kajing tere jang ke Shillong traffic police kamtam hakani ka ayom liur kabala penthut ya kajing tere shitom jangki nakaliang ka frang Yamaha motor ha ka arpho terik jeliu kilalit ban no sinyang de ki Raincoat kumbalai spa teli shaka Shillong traffic police ha SP office ha ka balap tiang ngobha do ba Sylvester nongtenger ubadeiru SP jang ka East Khasi Hills. Ni appreciate juga work juga Shillong traffic police kalau especially ni monsoon ni ke yang tahu ni slap so tang tam dari Ini kita ngapa masa dah kini quality wise ni kamhannya ketika company kepada Ignite lah cek online dulu dan ke course makam lihat tang kata dan kepala print dulu sekolah dan juga print jaga logo jaga Shillong traffic police dan juga stick print thank you as part of Jongarika corporate social responsibility initiative and appreciation jaga Shillong traffic police department kita akan concrete efforts and endeavors in maintaining law and order in the city. We distribute kenika Ignite rainwater radar suit kadi 10,000 mm water resistant, high visibility, lightweight. The of jacket is such it helps to make you smooth move on your turf and can be worn when you are walking. Kamu tu lagi lagi. Distribute Meghalaya sepatutnya. Jadi dengan first phase, second phase sama betul. Mana? Dia tanggung tahi, dia tanggung pergi appreciate dia kini Shillong traffic. Ini di sim melingkong. Sim melingkong. The next ketinggian nak. Kau ingin selip yang asal dah second phase, mungkin we are trying, akan selong soon.